نوکه دیاردکاردین د نافچکدارên Daesh da peyda bûye ku çêkirina moşekên destgird û jehrawî bi kartînin dijî hêzên pêşmergeyî lê gelek mîhwerên Herêma Kurdistanê. Beriya çend rojan li başûrê bajarê Şengalê moşekên jehrawî hatine havêtin ji layê çekdarên Daesh ve bû nav rêzên pêşmergeyî. Li dorvêyekê pêşmergên nexweşkeftîn wesa bû dengê Amerîka çîroka xwe vedguhêzin. Her çû nexweş her çû nexweş û talê ez vereşiyam. Çavêt min jî hêztir kirin ez gelekê nexweş bûm. Ez bir me Şingalê derzî û sêlan avêtin û awêdî jî oksîjîn jî serê me de çêkirin Xwedê ez çekê çê bûm. Ez zivirîm ama ez zivirîm ez hatim yekî dî bin. Ez hatim yekî dî midî yekî dî her 10 deqa yekit birin. تیشان یکت برین خود امر فوج ماجی شابود حتی سبی امر فوج بربونا شوی امر فوج بربونا دوکی قصد دوکی امجی هاتن سبی امجی برنا قصد شعبانی کل زاخو دو اونیف پشتی نیورو چند هاون بردان العرديت كتن نتبقيان ما نزاني ما قو الله افجي ناتغي غمنينا بس تقريبا بوا صعد سسي وبين هات وجماعة دمجي تقريبا ششفتك نساخ كتن ورشيان هيستري شافادهاتن بيناوان چكيا بيناوان چكيا وهيستري شافادهاتن و يعني بيناوان تنقد بو غلكي ما بسير شارتن بيلا واس يكشوان بوم بسير شارتن بيلا برنا شنغال درزي واكسجين في النسر ودرمان دانيتي وسيلان بسر فكرين اخري شون گو امی و حولنا مستشفى آزادی. شارزان لشکری دیاردا چیکرنا چک دست کرد به هبونا سربازن بحثیان دناف ریزن چکدارن داعش دا لقلم دن و لاوازیا چکدارن داعش جلای موشک و تقمنیان و لای داعش و تشتكل باوانا ما هر اليكي دا جافي واني الرافيا البازدانيا جبرفي تشتي كارتين هر اليكي تشكي كاربينن طبعا صناعي محليه جيمكارن في بيجن بخوكو شارزاي ملاليه تشكي عسكري جدا افهاوني هاتينا تشكرن وكو ام بجنيه غطاسي بيد نيف افي افي بي درتينن هر اليكي دوتي تفكرن التلع فرجي وان معامله وان جدا وجارك دي تيتا داغرتن بشكا هر غاز بي او تي ان تي بي استخدامتكن نوکه امل باشور باجار شنگاله کد هیتن یاسین به کمالگه ها دومیز بری چند روژان چکدارن داعش زدتر جسیح موشکان لعوی جهیدا بون ده هیت ازانین که او موشک همید جهراوی بون لو ما بو سده ماوی چنده زدتر جه پنجی پیشمرگان بریندار بون کاو عمر دنگ امریکا قضا شنگال